onda dođemo neki dan u parfumeriju, kao prosti moja, može ovaj Givenchy parfem? I ono, burijoj, sjajilo za usta. I žena me pogleda kao... Mislite na Givenchy i Bourjois? Mrnjenje. Da je tak dobro znala strane jezike, radila bi u Ministarstvu vanjskih poslova, a ne u parfumeriji, pička ti materina, znaš, kao... Mrnjenje. Moram nešto podijeliti s vama, ovo uopće nije u fori, ali moram nešto podijeliti s vama. Bila sam neki dan kod zubara, jel znate ono... za skupljanje one vode, to povuče vam sve. I onda sam razmišljala, ja sam osoba koja se full lako napali. I kad se full lako napalim, full se lako navlažim. I nije lako hodat sa špljop. I da si u kinu i gledaš eroski film i kao, jebote, da... Može. Sorry, sad će vam to svima biti u glavi kad dođete kod zubara. Ali kaj da vam ja radim? Uglavnom... Hvala. Uglavnom, super su mi vaše statue, fenomenalno su, baš do jaja. Nikad nisi sam u Skopju, nikad, znaš. Ideš u 4 jutra mrtav pijan doma i di si čentobor. Dođeš na onaj jedan most gdje je cijeli Tulum, njih 50 gore, ti matere. Znaš, fakat ih je puno, znaš. I sad, statue su neka sad vaša nova stvar, ali znate kad neko kaže lijep si kao grčka statua, to nije kompliment. Iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobby u Grčkoj bio jak, da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole i onda bi ovi s velikim kuricima mogli mlatarat okolo, što fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znači ti kreneš i kao op, ko je to? Ja sam. I onda kad skačeš s motkom, ne treba ti motka. Kad skačeš troskok u pjesku, ostavljaš trag u pjesku, znaš, cijeli putem. Totalno do jaja. Da, i Grci su imali te nekakve onoge... Tučelos, jel svi znaju ko su Tučelos i nek pjesnu oni koji živciraju isto koliko i mene. Fala, ima vas malo, ali to... Ne, ti Tučelos su meni svaka čast, radite šta radite, probili su se full, nisu prvi koji su to smislili sve to, ali mene zanima kada će njih dvoje napokon priznat cijelom svijetu da bi jebali jedan drugog više nego Boga vidjeli. Jer nikad ne gledaju publiku, nikad nisu ovako krenuti kao ja sad mi vama sviramo, la. Nego su uvijek ovak, jedan drugom ovakvu facu i ga... Vidi ga. Fakat nisu jasni.